registriranu, ali prljavu svezu između politike i kapitala. Dobrodošli na globalni događaj 15.100 koji se održava u Zagrebu, u Hrvatskoj. Za početak bih vam htio pročitati manifest pokreta, da se zna zašto smo ovdje. Mi smo obični ljudi, mi smo kao ti ljudi koji se svakog jutra ustaju kako bi išli učiti, raditi i tražiti posao. Ljudi koji imaju obitelji i prijatelje. Ljudi koji se svaki dan jako trude da bi osigurali bolju budućnost za svoje bližnje. Narode, jeste li to vi? Neki se od nas smatraju progresivnima, neki su možda konzervativci, neki su vjernici, neki nisu. Imamo različita ideološka opredjeljenja, neki su apolitični, ali svi smo zajedno zabrinuti i ljuti zbog političke, ekonomske i društvene situacije oko nas. Jeste li vi zabrinuti? Ne čujem vas! Imamo korupciju među političarima, gospodarstvenicima, bankarima i bespomoćni smo. Bez ikakvog glasa smo ugušeni. Ovakva situacija je možda postala normalna. Možda vi svi imate svakodnevne muke i bez nade ste. Ali udruženi možemo to promijeniti, a vrijeme za to je sada! Direktna demokracija! Direktna demokracija! Direktna demokracija! Direktna demokracija! Sada je vrijeme da promijenimo stvari i da izgradimo bolje društvo zajedno. Ne političari, ne bankari, ne neko drugi. Vi, građani, svako ima jedan glas i njegov glas će se čuti. Zato držimo da prioriteti svakog naprednog društva trebaju biti jednakost, napredak, solidarnost, sloboda, održivi razvoj i napredak, socijalna skrb i sreća ljudi. Slažete li se? Neotuđiva prava na kojima trebamo ustajati u našem društvu su prava na stambeno zbrinjavanje, zapošljavanje, kultura, zdravstvo, besplatno obrazovanje, izravnija politička participacija, sloboda osobnog razvoja i prava građana na zdrav i sretan život. Slažete li se? U ovom trenutku naša vlada i ekonomski sustav uopće ne mare za ova prava i na različite načine ih sputavaju i ograničavaju. Slažete li se? Što znači da je vlast satkana od svakog od nas. Svi ste vi vlast. Mi obični građani, mi smo vlast. Slažete li se? Požuda za vlašću i njena akumulacija samo na nekolicinu odabranih stvara samo nejednakost, tenzije, nepravde, a to vodi nasilju, a mi odbacujemo nasilje. Slažete li se? Zastarjeli i neprirodni ekonomski sustav crpi gorivo iz našeg društvenog stroja u rastuću spiralu koja hrani sebe tako da obogaćuje nekolicinu, a ostale gure u siromaštvu sve do kolapsa. Mi smo 99%, jesmo li? Ako kao društvo naučimo da ne povjeravamo našu budućnost ovakvom sustavu koji nam ne daje ništa za uzvrat, možemo se osloboditi tlake koje nas guši. Trebamo etičku revoluciju. Umjesto da čovjek služi novcu, mi moramo novac vratiti u pravu svrhu, a to je da služi čovjeku. Zbog svega navedenog,
Jeste li ogorčeni? Ne čujem vas, jeste li ogorčeni? Ja mislim da to možemo promijeniti. Ja mislim ne da ja to mogu promijeniti, nego da svi vi to možete promijeniti. Okupili ste se ovdje u broju koji meni nije mogao past na pamet. Vi ste ponos. Je li vam to jasno?